Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum I awang rame main dui ke zing kaises na so mai ting chua gde rein sa aulia gai radle tati besam dle acheles du chimak mahangge chi ba gai dai radle North East State Assam Dima Hasao district ge makum tingkum chana jang kaizem dai wang dai rabe North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC go election bam rabe hangge party ge cham na antara hangge pnigo nomination rawgai luze kagana antamak ra hangge pnigo nomination ludai ni bzigene constituency srogeze BJP mena dui tetle zaichuna constituency sroge BJP mena dui tibze mohet hozai maibang west gine monjoy langtasa maibang east gine projit hozai hazadi sa gine amendu hozai haranga jawgane nojit kemprai gunjung gine jene manjit naiding hamri gine le za aichuna constituency sroge BJP mena duita tibza party ga cham mena antara hangge nomination ro goi luze kagane antamar hang panigu nomination ja withdrawal te dai ni bje gene constituency sroge ja uncontested gene BJP mena duita tidle zan Assam Dima Hasao district ga makum tingkum chama jang kaizem dai NCHAC gu election wangkak dai bige BJP party gu ticket te luze antara hangge candidate gi ki mena BJP ticket je ki je demand te dile kane puni hangge je BJP ticket ngolu mak bje gene BJP candidate mize nta hli dra hangge independent lamgene candidate gi ki je chuna sapeze lamuile Zene Dima Hasao district ge NCHAC election makum tingum changna jang kaizem dai ge wangdai rabze kreke huzi disat mai design election bamgu zena election bam loi lubu vote sei dai rabze kreke huzi kreuze kna mai ge sei dai gulei zachuna Dima Hasao district lungge ze constituency kaize disat bam ge uncontested gene BJP mena constituency sroge duita tibze gene constituency kaize kna gurun neze election bamgu delei Zane Dima Hasao district ge NCHAC gu election makum tingum chana jang kaizem dai ge election bam dai rablam gene sem korn chai kui gu constituency ge kakle be peze election campaign bam ge independent candidate Herojit Jidungu zemena mina hangna ka jamlei ka chebezdu sasewang dele zane sasewang batage je jige independent candidate Herojit Jidungu zemena bugo kangom je kangi beze rasom go hanam kya spy ex-DNL surrender te wangni be bodu mina hang name bamle zeka chedle zaichige independent candidate Herojit Jidungu zemna bugo kangom je kangi bje chunan chaikui semkor constituency ge MEC pungjebam bepui zane BJP candidate lamgena antara bepui BJP candidate Ranu Langta sagu zemna mramle zeka chedle spozigna independent lamgena antara bepu independent candidate Herojit Jidungne Ranu Langta sa BJP candidate je kige bangai ne rahang house arrest rahangge kize demand tedle jana independent candidate Herojit Jidungne saje Ranu Langta san chaikui semkor constituency ge BJP candidate lamgena antara be puize house arrest kige bangai ni le makti jaina ngize protest gulei je duka tedle jana Dima Hasao district ge makum tingum changna jang kaize madai NCHAC election wang khak dai ba hangena antara hangge party ge cham mena nomination ro luza kakne antama hangge pnigo nomination withdrawal te dai ni bjegena BJP mena constituency sroge uncontested gena duwang dip zigena Trinamal Congress district TMC party me baunedu penilung sia besam za salya changdlei Zana North East State Nagaland capital Kohima gana Maugedria Kachangbagari impui ki national highway to Teu Lakrab Zapikeuting Keu Chumlungge Teu Loile Gulei Zakachulei Zane North East State Nagaland gena Nelimbige tate mroge railang bepe Nagaland first commercial pilot bzi zone sema kache bepe pakring be sawai dele zakachule Zane Nagaland gena commercial pilot mroge railang bepe zone sema chaidi blamge Nagaland go chief minister ni firu nedu plungai lak basam salya changdele Zane Nagaland go chief minister ni firu ne saje Nagaland first commercial pilot captain zone sema ne halagene chaidi mugu kaching Nelimbige state pungwang begeze PZ ning tingge ngagai kansui be pele zakachedule spozigene Nagaland go chief minister ni fiune kan zabra sam jane plungai lak basam jane kakuni basam je Nagaland first commercial pilot captain John Sema perege pe changai dele Zane North East State Manipur ge hanai kum tingkum chana jang khaija ge chumkum ge kakle be pe bigene lungka re mele nije central banai state lam gene
Central Scheme gu charangkang compensation kangabe peigulei zakachuli. Zana Manipur gu Chief Minister N. Biren Singh ne saze State gu government ne chunakdate zelamulei zakachuli. Hanai kumting kumchana ze angkai ze kachum kumge state ge kaklebe pebigine penuiki hemi ne rutu ni me zana tensia ni me kelak hangge ket ge kacharangkang lakke pera hangge ze. Zana aipo compensation ze makum tingum chana ze angkai ze medai New Year penmage peigulei zakachuli. Zai chuna ai heki tensia ni me zana hemi ne rutu ni me kelak hangge ze kacharangkang compensation lakke pera bze penuiki ten sabdai rahang zana town city ge heki tensia ni zana hemi ne Rutoni Brameze ten sapsuda rahangeleze Manipur gu Chief Minister N. Biren Singh ne salei. Zane North East State Assam ge Assamese mugu hanam kya spy me bame United Liberation Front of Assam Alpha hanam kya spy me benai India ramgu center mukage disi ibete rahange peace agreement ze wangdara ben duike huzi ingkaise skui mai design sainte guleize Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne salei. Zane Dr. Himanta Biswa Sarma Assam gu Chief Minister ne saze chunateu kakle bize Assam ge Alpha hanam kya spy merun ne delei zakache delei India ramgu center manai Alpha hanam kya na spy mukage peace agreement disi ibe sainte lu bchang design zane Alpha hanam kya spy me benai India ramgu center mukage disi ibe wangchang lu bchang design Assam ge Armed Force Special Power Act APSPA hindi bambra melei nize luton du delei ze Assam gu Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne pesong ka ge dukache delei pose zigene chuna Alpha hanam kya na spy meramina India ramgu center meze peace agreement disi ibete rahange sainte rahang tetsu delei ze dukache delei Zane Nagaland Dimapur gine Manipur Imphal tetpe Garimpui ki road Kangpokpi sector kuki hazard me ki bam ge kuki mgu hanam kya spy meramene zemana kringben ri pepe rehemro pungbe gari bolero pickup ge rehemro pe mila khadai ze mingye miria gumze bambe Manipur Imphal ki me ki bam pungtet beze hmine ruton di delei ze kacheli Zane Russian mena Ukrainian kedege hreite gulu bcangge Ukraine kedege hnai kum tingkum chana za angkai ze kchum kumge railang betew ze nduike hzi angkai ze mingeu maige Christmas ka hangi delei ze kachudlei zai tingtia Ukrainian malaysia Julian calendar te tatew ze Russia me Christmas ka hangi beting kreke hzi sna mai de zane hangi kansule ze kachudlei kagna hnai kum tingkum chana za angkai ze kchum kumge za Ukrainian kedege president Volodymyr Zelensky ne pse hingdi te chamgai Russian me ka hangi bitingine hangi ta di ze nduike hzi angkai ze mingye mai de zane Christmas ze ngi da rahange kamke gai ze Ukrainian kedege hanai kumge na railang betew ze nduike hzi angkai ze mingye mai ge Christmas ze ka hangi dele ze ka chedele ai ge na mai nduike hzi angkai ze sna sum mai ting chua ge de rein sa pau bza loi gai dele pe gai za inking gai ni mele ne ze to dele